Алар берди, Алмаз Өкүлатасы 5 сом алып бердиңиз. Так, намыстан кеп тапшырып, кем алып берди? Бұл жерде Американың бірінші ақсасы Бенджамин Франклин. Бұл жерде Қырғыздың шыған адамы Симон Чокморов. Мен очардан Симонның урматына 5 сом бердім. Жоқ, $100 verip bilemiyorum, hep vereyim. Симон Кулдер. 5 сом, Симон Кулдер. $100 көбірек ақша тапайын. Ökül ataga uçağı tartılıp жатат. Молодец, Ökül ata. Ay. Ana. Baykesi. Rahmat, Bektaş Batlı olsun, toy kutlu olsun. Ökül ata kutlu olsun. Uçağı bölüştürün bilesin değil mi? Uçağı bölüştürün Ökül atağa uçağı tartıldı. Business call. Toy kutlu olsun. Udalı kutlu olsun. Anne fotoğrafına gelin. Uçağı bölüştürün bilesin değil mi? Ошол чоң апасына келечекте Нурсултан той берсене кичинеге берет кылам деп ниет кылды мен азыр аяштага тапшырып коеюн. Чоң апасына Нурсултандын бир жерге алып барып Нурсултан чай алып берип анан бери жакшы жол салып коюңуздар. Ылайым силердин балдарыңардын тоюңарды көрсүн. Kalış. Edeme. Жақында қалысында Gelin baba. Жақсы son çıktı. Бактылуу болгула түгөйлөр. Булардын буйруса жакында тою ушул жерде 9 сентябрда. Ошол күнгө жете эле. Там бул жагымда ким бар? Бул жакта албетте эле. Айтырга телефон чыгып турат. Акындар.